بسم الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات عبر هذه الوسيلة المباركة وعبر الإذاعة المباركة، إذاعة سبيل النجاح وسبيل السلام لاول كسل، أو بأي موقع من التواصل من مواقع التواصل الاجتماعي، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا من الفائزين المقبولين، وأعاده علينا أعواما مديدة وسنوات عديدة، ونحن والمسلمون نتمتع بصحة وعافية وأمن وإيمان وسلام واستقرار وعزة ومنع. أسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي أنفسنا وفي ذرياتنا وفي كل شؤوننا، ويجعلنا مباركين أينما كنا. وبعد، فهذا الوقت مخصص لإجابة بعض الأسئلة التي ترد إلينا من الإخوة الأحباء. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني في الإجابة، وأن يجعل جميع عملي خالصا لوجهه الكريم. أن يتي الله سبحانه وتعالى تدد مون دو سنيد حندو يتد وادو بيبي آدم تدد بودي إن جول بودي إن جاب مفتن الله محمد صلى الله عليه وسلم moƴƴori e meɗen nemaji heewɗi ɗi limugol andata ittiri muɗum. hiɗen qirro ko kanko woni Allah goto reweteɗo, tawa si rewama nafay rewɗo o, si rewaka lorray mo rewali o. hiɗen seedano nelaɗo meɗen Mouhammad Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam. hiɗen seedanomo ɗo kadi o yettino, o janfaki, o laaɓanno moftoɗen reedu, o ɓanginani ɓe, o acciɓe e laawol hentingol. ɓaawo diina kan timmi, Allah weltori, o acciɓe e ngol laawol hentingol ɗon. yen tori Allah yo Allah juulo e onelaaɗo meɗen, juula e sahaba ɓen, juula e dendanangal jokkuɗina ka ɓe jokkuno kan. Allah tawata kandina jokkuɗen, allahumma amin. musidɓe julɓe, wonɓe e seedade e wonɓe e heɗade, haray on hiwrama. ngo hiwrango o nanɗon naane, hiwrango ngo l'islamu yamiri e julɓe hiwrodir ngol. on weltanama, on jarnama, on tolnama kadi e tolande men ɗo, tolande heyre nde ɗo tolande ko nde hertina ko fi landagol e jabagol lande ɗe musidɓe meɗen landi. yen tori Allah yo Allah hawrdin en e goonga, hawrdin en ko yiɗi o yarli, hara ko waɗirɗen kon kadi ko sabu makko ko Allah subhanahu wa taala. hara yiɗe weltani musidɓe wonɓe e landade ɓen, sabuna ko tuma hunde ŋaŋi goɗɗo mapinimo, si o lando fi mayre. ko goɗɗo kadi wawi jabade wo ko si o landama si o jaabo. ko welni yewtere pooɗinde ko nunnowo, haɗa hiɗo jarna, hiɗo weltana, ko onon tigi tigi woni e moteur karama ko ɓen. en tori Allah yo Allah hawrindi en fof e ko yiɗi o yarli ko. landal arnal ngal ɗo mi wola ka arabe istibdalu, ani hukmu istibdali uruqi qalbi lmarid lmuslimi bi uruqi qalbi lkhinzir. ko honno woni mana muɗum enen, ko honno woni ñaawore wattutugol ɗaɗi ɓernde neɗɗo julɗo, heɓuɗo ella nawnare ka ɓernde mum tawi ko ɗaɗi ɗin jogii ella on. ittugol ɗin ɗon ɗaɗi wattitaɗi e ɗaɗi ɓernde kosewi. musidɗo meɗen no nawni mo Italie
ɓe ndaari ɓe tawi ɓernde makko nden no jogii ella on ko ka ɗaɗi woni ɓe tañƴineke noon hiɓe waawi opérude ɓe wattita ɗaɗi ɗin kono ko ɗaɗi honɗum ɓe addata si ɓe itti ɗin ɗaɗi bonɗi ɗon ko ɗaɗi ɓe ittoyta e ɓernde ko sewi ɓe adda ɓe tokka ɗon ko honɗum woni ñaawore l'islamu e ɗum ɗo sikke ala ko sewi no harmi ko jiibe bi kulli ajisaihi dendanangal ko iwi e kose kon fof koko harmi tewo on no harmi joppe ɗen e ɓernde nden e ɗaɗi ɗin e mbuso kon fof no harmi fof kadi koko soɓi ɗon ko hunde fottade watti haysi tawi ko hunde daguinde hara hunde nden no dagui wana wi en nagge ma baali si tawi goɗɗum taƴama e muɗum tawi kañum hino wuuri konko taƴa ɗon haray koko jiibi koko harmi ko konti ko soɓi laɗo maki ma ubina min hayyin fahuwa mayitun aw maytatun ko taƴa e nder hunde wurde tawi nden hunde ɗon kañum hino wuuri ittama ɗon siko huyre taƴa e kullum ɗum tew mum ñamete no wirde noon nagge ma baali haray ɗum ɗon koko soɓi joni noon ɗiɗaɗi ndi ko sewi ɗo no sella ka wattane o nawnuɗo ɗo ka ɓernde makko hi no dagi honɗum woni dalil muɗum allah subahana wa taala ɓa o jantiki har o wi faman itturra gayra bagin wala aadin fala isma aleyh si neɗɗo weela go no harma ñamugol tawa ɗi harma duccitorgol ngol ɗo ka ɓuri raɓɓude ɗon kala ko tawata danday wonkiki haray dagike addaruratu tubihu lmahdurat ko tawata feere ala kon ko be waɗe taw ha feere go heɓo ɗo e wiyay musidɗo on yo o wakkilo yo newnu yo ɓe opéru mo ɓe itta ɗaɗi ɓernde makko ni bonɗi ɗi nawnuɗi no fottani e ɗum ɗon ka majmaul fiqhi wonɓe jidda karamakoɓe kummaluɓe ka tumbodirta yewta fi ñaawoje ɗi piiji kesi ɗi ala no law hiɓe addi fi wattutugol tere ɗen e wattutugol piiji ɗi neɗɗo mari ɗin si tawi boni wano ɓernde wano ɓooƴe wano joppe wano ɗaamol wano hande wano ɗin piiji ɗi tawata ma sondu yitere nden ɓayɗo no fof no wattito imma ittugol ɗum e neɗɗo watta e neɗɗo goo hiɓe yañi ɗum joni noon ɗum ɗo yoni ka wiyen ɗo masala on ko hunde daguinde wattutugol tere neɗɗo ɗen e tere kullum haysi ko harmo kum madama tatawaqafu lhayatu ala hada l istibdal ɓay tun gurdan neɗɗo on darike e hoore ɗum ɗo si waɗaka gurdan ɗan ko yeebotoɗan ɗandi boneji ɗiɗi si ardi haray ko ɓurɗo fande on ƴettete ɗo bone hutorgol hunde harmude nden jiibe on sinda ɗum ɗon edi wonkikin yahugol wa billahi tawfiq allah tawa hen hawrodiri e sawaba landal ɗimmal ngal imra'atu muslimatu tudifuha nasraniyatu ma'aha kalbun fi lbeyti yatufu fi lbeyti wa ida aradat almar'atu almuslimatu an tusalliya jaa alkalbu في هدائها وطافت بها بل وقد تأخذ قد يأخذ ثيابها بأسنانه كيف تصلي قال لندال دو كو جيو ما سدي دو جلدو debbo
chrétien jo no wernimo ka suudu mum kono on ɗon debbo chrétien jo wernuɗomo no mari toon bareeru ndun ɗon bareeru himo teddini ɗo hino ɗo andirɗe noon hakkude bare e porto fayda ko konti ko kayri woni ɓiɗɗo ndu yahay nokkiel ɗi fou ka chambre ndu yahay ka chambre ka jiwo julɗo on woni ɗon ndu jinday toon fof ndu honko nde mo fitta o yiya batte leeɓi mayru o so falama julde woni ndu aray ndu momomo bal wonde ndu aray ndu nanga wudere makko nden nangira ñiiƴe ɗen ma tiggare makko nden haray ko honno o watta haray mo ɓitti ha kono ko wernaɗo o wawata wiide yo bareerno yo ndu yaltu imo ɗaɓɓude suudu nokkugo kono heɓali taw ko honno o watta mo maapi wiyeten bareeru taho no suɓi ka soɓa karama ko ɓen no yeddodi imam malik woni feere inni bareeru soɓa few kanko ka makko bareeru soɓa si tawi ko ngol laawol ɗon ƴettuɗen aray ɓuttani sonnajo on ka ɓay hara ndu soɓa si ndu mettimo si ndu momikemo si ndu lunnikemo si ndu memi conci makko ɗin ma ndu metti conci makko ɗin ka imam maliki nafus bal kamɓe maliki an koɓe yahi hiɓe yahi ka ɓuri ɗon woɗɗitade hiɓe yahi wonde bare noon hay ndu harma kono noon ta yette soɓɓe nan ɗum ɗo dey ko ɗum waɗi goɗɗo no sifo fi madahibuji ɗin nayyi wonde kala madhab no woodi e masalaji goo tawa madhabu on no falji ɗon wona na ella e madhabuji ɗin koɗi haykirte ko yimɓe ko ɓiɓɓe adama woni ko yaltini ideji muɗum e waɗi wakkilare mum karama ko ɓen fof falje ko imam malik maaki kon kullum minna yu'khadhu minhu wa yuraddu ila sahiba hadha alqabri wa ashara ila qabri nabi sallallahu sallam goɗɗo wi'i o wi wa in tasalu an madhabi lam abuh bihi wa aktumuhu fi lqalbi walqalbu amanu ha o yahi o yinni wa in malikiyan qultu qalu bi annani ubihu lahum akla alkilabi wa hum humu o yi si goɗɗo landikilan ene ko e madhab hombo wonɗa ko madhab hombo tuuginiɗa e muɗum ko a hanafiyankojo ka ko a malikiyankojo ka ko a shafayankejo ka ko a hambaliyankejo o wi mi wowlata mi suuɗay ka ɓernde an saabu ko woni ka ɓernde kon ko ɗum ɓuri hoolade o wi sabu kala madhab mo mi wi'i ɓe addanaylan mo ella o fuɗɗori o inni simi inni komi hanafiyankejo o inna onon hiɗon dagini beere o wi si komi malikiyankejo mi inni o inna aha ko onon wi'i bare no dagi embale bare ko bare ne wa hum humu ko o masala ɗo o sappi idan imam malik kanko o wi bareeru ndun wona ndu soɓu ndu dalil makko on o wi allah subahanahu wa taala yamiri en yo en ñaamu ma newna ni en ye ñaamu ko ɗi nangi ko fa kulu mimma amsakna aleykum na ñaame ko ɗi nangani on kon o wi barenno ko honɗum nangirta ko hunduko kon ko ñiiƴe ɗen ndu tufay mbarodi ndin ñiiƴe mayru on pelletina tawi nder ton haray no wondi e tuutaɗe ɗen no wondi e jili jalare hunduko mayru on allah noon yamiraɗa yen lootu o wi tu ñaame si ndu nangi ñaame holli wonde batte mayru on no laaɓi si na ɗum allah wi'ayno si ndu nangani on loote batte mayru on noon ñaamo e dalilji goɗɗi goo jumhur en yaari imamu shafii imam ahmad mi sikki abou hanifa mi yejjiti abou hanifa ko no wiɗi kono noon ɓeeɗo ɗo kam miɗo anndi hatman kamɓe ɓe inni bayeeru ndu hindu soɓi dalil maɓɓe on hadis wonɗo ka sahih boukhari e sahih muslim e imam malik no addi mo kam mo watta makko bi lafdi shariba ɓe ato wi ida walaga alkalbu fi inayi ahadikum falyuriqhu waliyagsilhu 7 mirari ihdahunna biturabi aw ulahunna biturabi aw ukhrahunna biturabi aw affiru thaminata biturabi kongo imam malik ida shariba alkalbu fi inayi ahadikum noggoy
tahuru inai ahadikum idha shariba minhu lkalbu an yagsilahu 7 marrati. Hadis on ko anda ɗo selluɗo ɗaɗo maki si tawi bareru yari e miran hu goɗɗo e moɗon yo hibbu ndiyan ɗam, yo lootu miran hu ko laabi jeɗɗi, lootande goo o waɗa mbukulaydi e muɗum. o hadis no haalano ɗuuɗi e makko ha feƴƴiti nato wonde e yaade ɓeeɗa ɓe inni kanelaɗo maaki ɗon yo batte mayri on yo hibbe ndiyan ɗan yo hibbe, holli wonde ko ɓayno soɓi, sinano ko fi on ɗum ko laaɓi hibbante. o maakugol kadi yo miran hun kun yo kun loote fayin kun saƴƴite laabi jeɗɗi hay mbukulaydi waɗe e muɗum, holli wonde ɗum na ko laaɓi. kono imam malik no mari jabaji e muɗum ɓayna noon toon wonde nge yaade. joni si en wi ƴetti konngol ɓeeɗa wiɓe barenno hino soɓi, si tawi ndu leeɓi mayru on leeɓi ɗi leeɓi soɓa li anna sha'ara la tahullu fihi lhayatu, sabu leeɓi gurdan ala e mum, bi mana a memata leeɓol ngol on tigi muuse, ɗum ɗon leeɓi ɗin hino laaɓi. heddi ko batte tuutaɗe mayru on su'urul kalbi, min su'urul kalbi batte tuutaɗe bare. si konngol ɗa ƴetten ɓenne batte tuuɗaɗe mayru on haray no soɓi, ɗum ɗon si tawi ndu mettimo ado o fuɗɗade juulude yo lootu batte ka ndu mettimo ɗon. so yii kadi nokku ka tawata tuutaɗe mayru on no moddi yo lootu ɗon siko ɗon o faala juulude. si ndu mettino mo anda ma o ƴetti concol ko ndu metti batte tuutano e mum o anda o juuliri julde makko nden no selli. si tawi o mara feere few kala ka o fuɗɗi juulde ndu ara ndu mettamo yo juulu. woni joni min Mouhammad bihil balwa ad-daruratu bihil mahdurat no wiɗen noon ala ko o wawi. fattaqullaha ma stata'tum, hule Allah foddetaga ɗan maki ida amartukum bi amrin fa'tu minhu ma stata'tum, simi yamiri on goɗɗum waɗe foddetaga moɗon. no wayi o no wayi ɗo ko wiyeten kanko yo juul inchallah julde makko nden no selli, yo eto beru ko o mari feere kon hara tuutaɗe mayru on hewtalimo ɓandu makko ndum ma coñci makko ɗi ma nokka o juulata ɗon. ko ndu arata ndu momomo batte ko ndu momotomo ko ma leeɓi ɗin ko samata kon ɗum ɗon na hay fu ɗum na ko soɓi. yo Allah hawruden e sawaba. landal tammal ngal ɗo iqradu sil'atin ma'a ribhi li muridi shira'iha biduni an yukhbirahu bis-si'r. landal ari goɗɗo no faala marchandise piihum yeeyeteku, goɗɗo goo soodanamo marchandise on ñawlamo on marchandise kono hara no ɓeyditi e hoore ko soodi kon. wi'en joni marchandise on ko o soodiroymo ko 2 millions, o jonniramo oya 2 millions 200 mille, oya yaha yeeyitoya artanamo 2 millions 200 mille e hoore kanko ko 2 millions o itti o soodi marchandise o, kono o yeetakimo ko jelu o soodi. o wi tun hino marchandise o ɗo mi ñawlimamo mi ñawlirimamo 2 millions 200 mille, tawsi hara ɗum ɗo riba ala e muɗum, riba ala e ɗum ɗo few. sa soodi marchandise sa yeeyitaymo goɗɗo ɗon e ɗon cash, sharia on happa ko tono jelu ɗaɓɓata. si a ñawliraymo no dagi ka ñawliramo ɓuri ko sooduɗa kon ko ɗum woni njula yagal ko ya yeeyitir ɓuri ko sooduɗa kon. si tawi ko beru ko sooduɗa ko ɗum ñawlirta ma ko ɗum yeeyitirta njula yagal ngal dumatako idan no dagi. amma noon si tawi o wi ñawlan 2 millions mi sooda o marchandise ɗo mi yoɓite 2 millions, o inni awɓe haldi ñamande ko 2 millions, o inni joni on 2 millions mo ñawlatami soodanamo marchandise kaarijo addanami, o ƴetta 2 millions o sooda on marchandise ɗon sellata ka o wi oya a yoɓitaylan 2 millions 200 mille ɓay tono heɓike e muɗum. ko waɗi ɗo ko mbuuɗi ɗin o ñawli,
yani manasi ko mbuuɗi ñawliɗa ko ber mbuuɗi ñawliɗa ɗin ko ɗin ɗon woni ko yoɓitata. Amma marchandise si o ñawli marchandise on ko kanko andi ko prix honɗum o ñawlirma. So faala o ñawlire prix ko sodiri comme probléme ala, so faala o ɓeyda hoore ɗon, so faala o ɗuyta ɗon ɗon ko ngeygu na ñamande. Yani baban ko ñamande kono ko ñamande ngeygu, ñamande tawa ko ñawliɗa ko noone on ɗon tigi hettata e ñamande tawat na noone ko ñawliɗa kon hettata ko coggu muɗum ɗum haray kabe ko feere ɗon ɗum ko ka babu riba wiyata ko toon andoto en torki Allah hawlide sawaba. Mana hulasa on no sella ka ñawla goɗɗo marchandise ñawliramo ɓuri ko soduɗa kon hara heɓay toon woni e andinalimo kon. Nam naya ɓum ɗum khataba mura'at fahal yataraja'u wa hal idha taraja yufshi sirraha aw yasturuha. Ko suka o yewtidi e sonnajo ka réseaux sociaux ɓe yewti fi ƴettere, ɓe yewti ha ɓe muutodi e yewtere nden ha tigi on ɓe fotti mo be maɓɓe inni o yahawrani ɗum, ɓe holliti ɓeygureji ɗin, ɓeygureji ɗin kadi jaɓi weltori. ñande go jiwo on noddi suka on waɗi appel vidéo tawi no ɓorti ha laaɓi. gorko on yi'imo ka o ɓoori ha o laaɓi pos. joni noon suka on heɓi mettu ɓernde e muɗum. hino mawɓen andi, bolonda on andi, kono o jiwo o waɗi ɗum ɗo, o andi oɗo jiwo o nareni no gasa ka o waɗan ɗon kadi gorko goɗɗo go. joni noon ko o jiɓi joni yo wakkile o kontina ƴamugol mo ngol, ɗum ɗo bonnata dewgal ngal, ka yo accu. So acci ɓayɓe lantumo ko fi hon ɗum, a yahi ha ɗon a yiltitike ko honɗum waɗi kori jam, yo wowlu o itta hujja e hoore makko, ka yo surrumo. En wiyay ɗum ɗon tum bonnata dewgal. ko gonga jiwo on waɗi dugulayagal angal hersa, angal limanu, ko wiyeten kon angal limanu. taban angal limanu on na riwugol limanu on few, ani ko hersa woni ala. dalmaki goy al imanu wal haya'u ɓurina jamia, fa ida rufi ahaduma rufi al akhar. ko ɗo mawɓe men ɓen sino on ti ala hersa ɓe nayi o ala limanu. laɗo maki hersa e limanu, hersa onge imanu on no hiɓɓidira kanji ɗiɗi non. sikuma ittama tun koma kadi iworay. kono ɗum ɗo bonnata dewgal ngal, mo wawi kontinde o ƴamamo o jomba. kono noon yo wattanilede o andu ɗo ko ɓorantoɗo worɓe janamɓe, ɓay tawa ko gorko janano e makko ni, dewgal humaka hakkude maɓɓe, haray ko yo wattanile. si tawi o yiltitike o firti ko ɓuri moƴƴude hara o wirtali. boneji ɗi tawata ɗi raɓata yowaki e finde, ko bone mo neɗɗo waɗi hakkude mo bakka toon ko biru makko, on bakka to on juuroyta ko woɓɓe goo lasli on ko surrugol. aɗa man satara musliman satarahu llahu fi dunia wal akhira. mo surri julɗo Allah surray mo aduna l akhira. boneji ɗi tawata si surrama ɗon ɗi sakoto ɗi hewtoya e woɓɓe goo, wano jogiiɓe piɓule bonɗe ɗen, wano chia ma piiji goɗɗi goɗɗi tawata si accama ɗon tun layay ha hewtoya bonnana yimɓe ɓen, ɗin ɗon lasri majji koye feññine fi surugol bone on. dan ɗo ko wiyeten si tawi o wakkilike jombugol yo wakkile o jomba bonnata dewgal ngal. si tawi o amiti yo accu ɗon hayso wolnali yimɓe makko ɓen o wirtimo, yo wiɓe tun haray o yi toon ella mo o faalaka ɓanginandeɓe, kono ɓayray ko laaɓi ko moƴƴi o faala, haray o faala ɗaɓɓirde goɗɗo goo. ko ɗum noon ɓuri moƴƴude. wabillahi tawfiq.
landa joɓal ngal man aftara fi ramadana li maradin thumma shufiya hal yaqdi am la. oɗo landi womo taƴƴiri suumaye sabu nawnare. suumaye on ari tawi mo nawni o wawali horude sabu nawnare nden. suumaye maayi Allah waɗi o ndikki o yoɓay ka o yoɓata ɓay joni suumaye feƴƴi tawno o wawata o yoɓay. Allah subahana taala ko wi en faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar, mana fa aftara fa iddatu min ayamin ukhar. Allah subahana taala o wi en ka deftere makko si tawi goɗɗo e moɗon hino nawni fewndo suumaye ma himo ko o setejo himo yaade imo e hoore laawol suumaye tawimo e ɗum o taƴiri sabu ɗum ɗo Allah fa iddatu min ayamin ukhar ko yo yoɓoy ñalormaji goo embere ɗi ñalormaji ɗi o taƴuno e suumaye o taƴiri sabu nawnare ma o taƴiri sabu seteyagal. idan no waɗɗimo qada'u ramadana wajibun ka adaihi, yani yoɓugol suumaye wonande ñawlinoɗo ñawli sabu nawnare ndikki no waɗɗi wono waɗɗo noon horugol wonande selluno ɓen fewdo suumaye. idan ko yo yoɓu wujuban o hani hara o nennali ha. landa jeega ɓangal assalatu ala sajjadi fihi suratul kaaba. oɗo landi ko juulugol e tapihum tawa kun tapihum suudu kaaba no desina e muɗum. ɗo andi tapihu e buyɗo haray suudu kaaba no desina ma juulirɗe ɗen no desina e muɗum. o wi ko addi o yahi landi ɗon o yahi nokku goo mo jogii sajjada hun tawi suudu kaaba no desina e muɗum o juuliri ɗon goɗɗo inni ɗum ɗo wattake dey. ndaari ya tippa e suudu kaaba o addanimo ɗon ella o wi awa joni o ala e jabade e hunde ha o lando karama koɓɓen. ngal landal o hare mi hawrali e maggal mi yaali kadi ka windi e defte kono ko feeñanimi kon ko wonde ɗum na ko harmi no dagi fes photo suudu kaaba ɗum ala ihtiram ko suudu kaaba ndum mari hurma no suudu kaaba ndum yimɓe rewa e muɗum tippa kayre ko ƴetti ko ñawore wotere. ko suudu kaaba ndum kayre hoore mari ndu jogii hormako ndu jogii teddungal ndu jogii barki ko pellet sikki ala. kono noon photo mayɗo komi andi kon ala hurma, yani no sellaka on tigi juula e sajjada hu tawata suudu kaaba no desina toon. wota on tigi fiɓu noon wonde ko yawagol suudu kaaba ndum ko ɗum wasimo tippude suudu kaaba ndum. miɗo andi kadi julɗo fiɓata ɗum ɗon so tawi na ɗum on tigi fiɓi hara ellala e muɗum wabillahi tawfiq. landal jeɗɗaɓal ngal hukmul muhamati fil islami hal yakunu lmuslimu muhamiyan. ñawore avocat yagal e nder l'islam. ene no sellaka julɗo wona avocat jo landiɗo on ɗo o mutiki e mum no gasa ko domaine telen ka wonugol avocat, mana avocat ko darantoɓe yewtere daltinoɓe dalilji yaltinoɓe hujjaji duñanoɓe toñaɓe ɓe wawata duñanade hoore mum ko ɗum woni lasili on. ɗum no sella kal islam no sella wona golle ɗen bonata ko golluɗo on bonata. andi e almamiyagal no harmana woɓɓe go kaɓe wona almami sabu honɗum imma angal gaynugol ma wonugol toñugol ma e bonkiji goɗɗi goo. no waɗi bonkiji goo ɗi tawata gasata e almamiyagal fi kala ɗon ɗon ko poste l'islam. e avocat yagal si tawi onti ko gonga kan o daranto ko etoto ha jon gonga kan hetta gonga mum kan o eto o defanda toñaɓe ɓen ha toñe ɗen iwa e hoore maɓɓe o waɗa ɗum beru ko o mari feere kon si Allah taginanimo awa si Allah taginanimo kono kan o eto o waɗa doole ko mari feere kon fiyo toñe ɗen iwa e hoore toñaɓe ɓen fiyo toñoɓe ɓen accu toñugol
fiyo gonga kan tabutu jon gonga kan hetta gonga kan ɗum ɗo no dagi ɗum ɗo ko nawu min al amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ko noon e yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni ko noon e wallugol siɗɗo mum la sallah sallam o makani wallahu fi awni al abdi ma dama al abdu fi awni akhihi aw ma kana al abdu fi awni akhihi Allah no wallitade jiyaɗo no dari wallitagol jiyaɗo Allah on wona e huntugol haaju makko on fanni himo darani siɗɗo makko on himo wallitade siɗɗo makko on fino haaju makko huntora lano makko kadi man ista an yanfa akhahu falyafal aw falyanfa'ahu hadis wonɗo ka sahih muslim mono mari feere nafugol siɗɗo muɗum yo nafumo ɗo andi qissa on ko addi mo goɗɗo yaare ngati ɗum muusimo o tampi moƴƴi noon goɗɗo inni ha nelaɗo min dolan wawi moccugol yaare lano maki moccu mono mari feere nafugol siɗɗo mum yo nafu ɗo mana mono mari feere nafugol siɗɗo mum yo nafu ko kalama am ko konngol hunnugol kala wono wawɗa nafirde siɗɗo ma on tawa na e hoore tooñe haray wallitomo avocat yagal kadi ko ɗon yaari kono ko wattana ila kon avocat ɓen ɓurɓe ɗurde ɓen en wawi wiide fayda e nder temedere nden capanɗe towɗe himmaɓe fiyo gonga kan tabutu fiyo toñaɗo on hettu gonga muɗum fayda ko ɓuri hewde ko himmiɓe kono jiifa on heewira si tawi kanko avocat jo on o sembini fenande nden o ñeñini ha o watti fenande nden wasi ko goonga ñawama wonde joom fenande nden hetti goonga wano waɗirte noon nokkeli goo tentini leydi goo miɗo andi ka woni haray o avocat jo ɗo ngal avocat yagal ɗo ko harmo ngal islamu jaɓa ɗum few laaɗo ko maki unsur akhaka zaliman aw madluman qalu ansuruhu madluman wa kayfa ansuruhu zaliman qala an ta'khudha bi yadihi laaɗo maki wallu siɗɗo ma on woni ko kanko tooñi woni ko kanko tooña wallitomo daranomo jingammo ɓe inni ha si tawi mi wallaymo si kanko tooña wallugol tooñaɗo ɗum ɗon no anda metta faamude on tigi tooñama a daranagol mo wallamo jinganamo ha tooña ɗi iwa e hoore makko ɗum ɗon mettafi ɗum ɗon metta andude no faamini ɓe wi neɗaɗo kono ko honno mi wallitamo kadi mi jinganamo e hoore kanko tooñi haɗo maki ko ya jogo jungo makko ngo inna yo accu tooña ko ɗo tooñoɓe buy ronki heɓude ko wallito ɗum tooñoɓe buy ko wallitoto ɗum ko fino ɓe tooñira no ɓe taɓintinira tooñe ɗen haray si tawi avocat yagal ngal on tigi woni e jangguirde ko annuyagol mi defanday goonga mi defanday lo'uɗo mi tabintinnayi nunɗal ber komi mari feere kon haray ɗum ɗo koko haani ko waɗi si tawi sifa ɗum ɗon heɓaki lutta e ɓe wonɓe ɓen fewno ɗo wallahu almustaan landa jerta ɓangal ishtiraku taami ma man yusalli ahyana wala yusalli ahyana kafudugol ñaamete ñaamida e neɗɗo mo tawata wonde juulay wonde juulata oɗo landiɗo o wimo wondi e ɗimmojo makko mbarinjo makko o waajotomo inna kori mbarin an kadi juulu kono on fayda julde nden wona hitta e makko ha wonde o juula wonde o juulata jonno ñaamete ɓe ɓanna ñaamete ɓe hawta ɓe ñaama taw sino sella hawtugol e on ɗo ñaamete ñaamida e makko hawtugol ñaametengol na ella banu adama ko laaɓu ɗum laaɗo maki la yanjusul muminu hayyan wala mayita julɗo o soɓata himo wuuri wo himo maayi wo ko Allah sifi ɓeeɗo shirkoɓe wonde ko ɓe soɓuɓe wona soɓe ɓandu ko soɓe finde ka finde hiɓe soɓi few kono ɓali ɗin soɓa ko waɗi lara sallallah alih sallam debbo shirkowo ndiyam ɗan o ƴoogi kanko tigi
o waɗi e miran hum makko nelaɗo ƴetti ɗum salligike. Idan mo wawi kafrude makko ñamete, kono yo waajomo yo andinmo wonde koko o woni e ɗo e mum si mayde tawdimo e ɗum ɗo ara e feere makko boni. ɓaawo neɗɗo naatugol ka diina ala ko neɗɗo waɗanta Allah ko welata Allah hewti so juuli. ete nde julde ko nde ɗo neɗɗo attete ndaranede e golleji mum ɗin fof yawmal qiyama. awwalu ma yuhasabu alayhi al abdu yawma al qiyama as-salah fa idha salahat salaha ma ba'daha wa idha fasadat fama ba'daha afsad. ko neɗɗo attete ndaranede e golleji mum ɗi ñande dargal ko julde makko nde. nano maki si julde nde moƴƴi ko lutti ko moƴƴay, si julde nde boni ko lutti on ko hara ñoli. yo yeetomo ɓay ko wi'a ko julɗo. nano maki bayna ar-rajuli wa bayna al-kufri tarku salah faman taraka as-salah faqad kafara aw faqad ashrak. ko woni hakkude neɗɗo e keferagal ko julde nden. mo acci julde nden ara woni kefero ma woni shirkowo. wa billahi tawfiq. jeenayi on tahrimu rajuli zawjatahu qissatun muthira tazawwaja biha wala yarifu usrataha wa aradat ziyarata aqaribiha famana'aha wa akhadha awladahu minha falamma dhahabat harramaha wa makathat fi baladiha aw inda aqaribiha ma yuqaribu 10 sinin. ngallandal ɗo ko gorko si harmini ɓeygu mum o inni mi harmini dewgal hakkude meɗen ko ndu woni ñawore ɗum ko kontete ko cergal noon kana cergal. taban landiɗo ngallandal ɗo sonnajo mo jogui qissa yurmuɗo ko mawɓe makko ɓen maayi tawi ko keynan makko ne'atamo e jaaja makko ɓen ne'imo ha hewti ka okkitirte gorko goo ari ƴamugol mo ɓe okki. gorko on wondoyi e makko ka tawata fayda mawɓe makko ɓen ala ɗon, yimɓe makko siɓɓe makko ala ɗon. siɓɓe gorko on wo siɓɓe debbo on wo. gorko on tefaali yeynali ko honto siɓɓe o debbo woni. hiwro yaaki noddali neldali hakkitande mum ala. ɓe wonde ha ɓe heɓiɗe ɓiɓɓe ɗiɗo, o yano gasa heɓi duuɓi 7, o yano wan duuɓi 3. sonnajo on wi no faala yahude kañum kadi hiwro yo mawɓe mum ɓen nandi ɓen koye leydi goo woni andi siɓɓe makko ɓen. gorko on fodimo inni joni ha sinama ara debbo ara noon ha o ara o kippa ɗo on tumata yahay on aroy tawi ɓe jogui haaju on feƴƴi ko kono gorko on waɗi mo matala ka woli o inna a ko num hawjira ko num watta ko num awa tawi jiwo on haaɓi o wi joni enen mi yahay. o wi sa yahay ɓiɓɓe am ɓen noon ɓe accaɓe ɗo o inni gasi haysi ko ɗum kono noon mi yahay. o inni awa si a yeehi haray mi harminima. debbo on wi gasi no wayi o yimmi o yeehi. joni noon gorko on waɗi seedeɓe wonde o wi o harminimo. sonnajo on wonoyi joni ka mawɓe mum ka siɓɓe mum ɓen ko yahata duuɓi 10 duuɓi buy. gorko on tefaali yeynali. joni noon woɓɓe goo no faalamo ene no sella ka o okkitire toon. joni ko gorko on wino kon harmini hakkude maɓɓe kon ɗum ɗon heeli dewgal ka ha joni dewgal ngal no lutti haray ko beɓe tortomo o jonnita. oɗo masala no jeeya e masalaji yeddodiraɗi konnguɗi ɗuuɗuɗi e karama koɓɓe mo wi harmini ɓeygu mum. sabu imam malik kanko o ƴetti wonde haray woni 3 lanni. siko konngol imam malik ngol ƴettuɗe ngara yoɓe okkitir ko waɗi lannino hakkude maɓɓe o wawata wonde ɓeygu makko hande kadi sinatuma goɗɗo go ƴettimo acciti o arta o ƴamita. konngol goo wi'i ko cergal gootal ngal ɗon noon ko ba'in baynuna suura siko Abu Hanifa wi ɗum ko cergal gootal kontete kono be o ƴamita
o waɗa teŋe ngal hume wiyatake noon ko be gorko golombo hakkude maɓɓe konngol go wonde ko cergal gootal artirtengal e mum rajiiya imamu Shafi'i sinami fayu ko ɗum o wi woɓɓe goo wi hay fus kontaka hay hunde wona cergal wona hay wondore no fottana si neɗɗo harmini ko Allah daginani ɗum harana sonnajo on tigi wona korɗo on tigi ɗum harmata andi jongalleɓe goo wonde ko yette bari ɓe ara e ɓerde nden no ƴawa heña si coƴƴa o ñallima sonnajo on wowli ko metti mi harmini ndi ñiiri ɗo mi harmini ndi ɗo woɓɓe harminede ɗum ɗo mi harmini ɗum ɗo mi memata mi harmini harmata fiyawi harmini ñiiri ndi ɓandu ñama nafus tawi ange madan on welti doyi ono kadi a winno on harmini ko a addi ɗo yandi ñamuna ella ko ka korɗo on tigi e ka ɓeygu on tigi ko ɗo yeddodira so wi o harmini taw si harma e ma si harmata ko ɓuri sellude kon e konngudi karama koɓɓen ko wonde ɗum ɗon kontatake cergal kono kontete wondore o waɗay kaffara wondore so waɗi kaffara wondore nden aray sonnajo on no daganimo mana ɗo siko ngol ɗon konngol ƴettuɗen wonde sonnajo on ha joni ko sonnajo ɓeygu o gorko si ɓe falama okkitirde haray ko be ɓe torto kadi fayin no gasa oɗo si ɓe tortike mi tañƴinaki haray satta hettugol ngol ko waɗi si ɓeygu aade yahi woni ɗin duuɓi ɗon fo tawi kanko tefali o yeynali o noddali o yahali holli o ala haaji on sonnajo ɗon hannde kadi ɗum ɗo ko hunde hawnide angal makko bayagal e angal jikkeji ɗin hannde ko worɓe goo wondi kon yandalahul jabin yani si a wowli fi ɗum ani ɓerde ani a ngulete a lakkete yaltine e lakkere haray ko ɗo mana ko ɓuri sellude kon mo wi'i harmini ɓeygu muɗum ɓeygu makko harmata kono noon no waɗɗimo waggol kaffara wondore no wawi mo wondi o hunnali ko o wondi kon o wino o waɗay o waɗali ma o wino o accay o accali ɗum mo suɓina hakkude piiji tati si o ronki ɗum o feƴƴinanayi ɓum ɗum kaffara wondore hemo suɓina hakkude rinɗingol yette sojo si o mara ɗum o holtina miskinɓe 10 ma o ñammina miskinɓe 10 ɗiɗo tati ko ɓuranimo o si o rinɗini ɗum no gayna si o holtini 10 ɗum no gayna si o ñamminiɓe 10 ɗum no gayna si o ronki ɗiɗo tati noon fes ko yohoru balɗe tati haray ko ɗum ɗon woni ko andituɗen kon yo masala ɗo wabillahi tawfiq landal sakkitingal ngal rajulun yattahidu imra'atan nasraniyatan khidna wa ta'ti bil at'ima ilayhi wa lahu sadiqun hal yajuzu li sadiqihi aklu hadha at-ta'ami gorko imo wondi e debbo chrétien jo o wi ko fiancé jo makko fayda konti ko jaatiji makko nani joni noon yiɓe wondi fayda immode jooɗode on gorko no mari gorejo gorko weldiɗɗo makko hiɓe wondi o jiwo ma o debbo chrétien jo mo o jaatodiri ma mo o wi ko fiancé jo makko addanayi mo ñaamete so addi ñaamete on tawa o suka ɗimmojo makko weldiɗɗo makko no ɗon aske no dagani on suka weldiɗɗo makko ka o ñaama o ñaamete mana no weli famirde noon ko ñaamete mo jaatigi makko addanimo kalasli dagaki ma buni ala haramin fa huwa haram kala ko mahi e hoore ko harmi haray koko harmi nde wonno lasli on ko o debbo woni e addande o gorko ɗi ñaameteji ko fii bonki ko woni hakkude maɓɓe kon suwaɓe bonidi ma hiɓe anni waɗugol ɗum yeeso ɓay o naɓanali ɗum worɓe luttuɓe ɓe
joni noon no jeeya e ko nabi sallam harmini maharul baghi debbo yeeyitotoɗo ko o okkorteɗon kon dagaki ko noon kadi oɗo debbo fi kala kanko na ko o yeeyiti ko yeeyiti ko no gasa na gorko jonni mo ɗum ɗo kanko woni e wakkili finance gongol ko e mbuuɗi makko woni e ittude kono ko fi no tabintinnugol bonki kin ko fi aawgol bonki kin no wawi wiye ñamete on ko mo jiɓi liɓi felirtaki wonde no harmi nde wonno si tawi ñamete on debbo on no woni e heɓirde ñamete on kañum ko no dagori kono o addimo hino ko ñamete dagiɗo addayo kono sabu ko o addira kon koko harmi est ce que jiha on ko mum fakka jiha on ko kabe ko feere hi ɗum ɗo no laaɓi ella ala ñamugol ko laaɓi ko kono ɗum ɗo hino harmi bakkatino e ko harmi ɗon kon no wawi mo wujji doloke goɗɗo juulirido on doloke wujjaɗo juulugol ngol koko yamira wujjugol ngol koko haɗa ɓayɗi ukkodiri haray fo harmi ka kum be ko feere o heɓa e baraji juulugol ngol o heɓa bakkati wujjugol ngol ɗa kadi haray ñamete on no dagi e so ñaami ko ñamete dagiɗo kono noon si o weltori ko oɗa koɓe woni e awde bonki himo jogui bakkat ɗon wallitagol ko boni kon khilafu bayna ulama e ko masala andaɗo ko woni rentagol ngol gorko wota ñaamu ɗi ñameteji ɗi debbo woni addande jaatigui mum ɗi few neɗɗo on no foti e daarude ko honno ukkata e ndu reedu makko sabuna laɗo maki kullu lahmi nabata min sahtin fannaru awla bihi tewu janɗiniraɗo ne'ira ko harmi haray ko yiite ɓuri foddude e muɗum si tawi joomum tuubali tori Allah yaafi ɗum gila ka aduna ga e kadi nara men sallllahu alih wa sallam o andini en wonde mo ñamata ko dagi tawi o jillay piijigo ko dagi piijigo ko harmi no jeeya ko Allah lettitamo gila ka aduna ga so torki Allah jaɓata e gandi hadise wonɗo ka sahihayn ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء رب يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك لا رجانتك قصة غوركو wondo e setade seteyagal juutungal yaya o tampi hoore nden fof sanfitinoke ala ko peñire ala ko wujire nebban ala ko lotore koyɗen fopp ko nduggu ani neɗɗo seppi tun ha balɗe sa yimo tun anday tampereji ɗin fof tawi no feeñe makko neɗɗo ko bewata ko fannin tampere ɗuuɗa si tampere nan ɗuuɗi o andi tawi Allah kisan ɓay tampere ɗuuɗi on Allah mo fonti juuɗe makko ɗen kasama doga rabbi e Allah wallan noon Allah faabo noon ay hewtino ko go e Allah kono fop ko mahi ko e ko harmi matamu haram ko ñamata kon koko harmi wa mashrabu haram ko yarata kon ko harmi wa malbasu haram hay ko ɓorni kon conci ɗin noon ko harmude wa gudiya bil haram alimentation makkon fop koko harmi ɗaɗa makke fa anna yustajabu li dhalik kono Allah jaɓiranta oɗo du'a manam Allah jaɓata oɗo du'a haray oɗo suka yo eto o ɗaɓɓa ka o wuura ko o ñaama harana ko jaatigi makko woni addande mo ko so addi o ɗaɓɓa ganto ɗum ɗo min tigi on diɗon e ɗum ɗo min mi ñamata ɗum ɗo dey ko oɗo addi kon tahabboran ɗum ɗo fes torki Allah subahanahu wa taala yo Allah ñammin en ko laaɓi ko dagi o woɗintina en ko harmi kon fof haray ko ɗo wonden e darade hande ɗo hoore iɗon weltana onon wonɓe lombiɓe hakkude yewtoɓe e yewteɓen e wonɓe ka médiaɓe menen jarno meɗen weltani o moƴƴi nden du'ani on wakkilareji mon ɗin torki Allah yo Allah waɗ ɗum ka peesirɗe mo moƴƴe kamɓe wonɓe landade ɓen e wonɓe heɗitade lande ɓen fof haray ɗen jarniɓe ɗen weltaniɓe yen tori Allah subahanahu wa taala yo allahu waɗa en fof yimɓe moƴƴuɓe waɗa en julɓe waɗa en huloɓe Allah wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al amin.
ok ɗe weltano karama ko meɗen ɓe waɗani en ɗo jababuyeji lande ɗe heɓuɗen taaga hejjindingol e tammo Allah newnani en ɗo on haray en weltanike ɓe fota en duwanike ɓe kadi en tori Allah Allah waɗanɓe ɗuɗo ka ɓeytirɗe maɓɓe mandake moƴƴe waɗa ɓe natoɓe aljanna firdaus wono yoga e on ɗon windiri ga no du'aniɓe no weltaniɓe no yeeli kadi yo Allah hollidir ɗum e maɓɓe hara na e darugol ɓe e o lumiére ɗo en tori Allah newin ɗum ɗon kadi fota tawa ko e hoore jaam hayra wa afiya hara ko argol duuroɓe e hoore e dow cellal duumiɗen e maɓɓe ɗo ɗe ko neeɓi haray o weltanama on fof ɓe nanali lande muɗum kadi ɗo hande ɓen haray ɓe jorti e nder ɗe balɗe ɗo si Allah newniri no moƴƴiri haray en daari ñalande kadi e nder ɗe balɗe ɗo hota jama on haaɓu ɓaawo futuroje ɗen suuban darugol ko honno ɓe gasata connectorde ɓe ndaara si tawi hawri landal e jaabol ni no wooda e karmakoɓe ɓen ɓe wawa en jabanade lande ɗen jama on heɓa nafoore muɗum ɓe lande mum jabaka ɗo ɓen haara ɗen tori yafuye fota fota e fi ko arata ko yoɓe wakkilo kamɓe kadi ɓe jenditoyo haray toujours lande ɗen no waɗa liste haray no gasa kadi aroya goɗɗe no jaaba ɗo ko waɗanoɗe e yontere feƴƴude nde haray ko musidɗo moɗon on Isa Diawɓe Ba haray mo waɗi ɗo numéro WhatsApp o groupe Laawol Kisal haray goɗɗo naddi ɗo numéro groupe marabu haray menen o ɗo groupe amen na groupe marabu dey ko groupe da'awa ko groupe da'awa na groupe marabu haray meɗen tori anduɓe fi ɗum nder gaɓen hota ɓe naatu e ɗin ɗon alhaaliji a windalngol men ga fi adresse ji groupe da'awa hiɓe hooli ɓen ɗon hiɓe waɗiri ni ɓeɗo e ɓeɗo haray yoɓe yahu ka groupe maɓɓe toon ɓe waɗana hoore maɓɓe ɗum ɗon toon haray meɗen yaafino fota noon si tawi ɓe hawri e konngol kanugol e ɗum ma sattugol e maɓɓe kono goto kala e farare muɗum si tawi Allah kafi en farare haray en tori Allah yo Allah ñiiɓin en ɗum ɗen aɓay en fof kaka Allah suti ɗen kono noon si tawi hawri Allah kafani en farare kadi haray hota en jiiɓidir golle haray en noddidiray fi ka l'islam ka laawol fewgol assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh